Dobro večer. Spektakl dana u svijetu je otvaranje 17. zimskih olimpijskih igara u Lillehammeru u Norveškoj. No svijet nije mogao glavu okrenuti ni na tu stranu, a da ne vidi sarajevsku tragediju, ali i sarajevski ponos. Zastava Republike Bosne i Hercegovine zavijorila se i u ovom malom norveškom gradu. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samran otvaranje igara posvetio je Sarajevu. Dobrodošla Bosno i Hercegovina! Welcome Bosnia-Herzegovina! Bienvenue à la Bosnie-Herzégovine. Prije 10 godina bili smo u Sarajevu na olimpijskim igrama. Grad je tada bio posvećen sportu, razumijevanju, prijateljstvu i miru. U Sarajevu, čiji su stanovnici mnogo propatili. Pozivam sve, ne samo vas na stadionu, već svugdje u svijetu, vas koji ste u svojim domovima, da ustanete i minutom ćutnje odate počast gradu Sarajevu. Thank you. The message of the Olympic movement Poruka Olimpijskog komiteta je snažnija nego ikad. stop fighting, Molim vas, zaustavite borbe, stop killing, zaustavite ubijanje, drop your guns, please. bacite oružje. The Olympic movement